Urabona aka kamari ngiye kukwereka ni akamari kari ahantu heza mu mihanda yombi, hirya yaho hari umuhanda ndaje ndawukwereka. Urabona kari inyuma y'iyi nzu, ntigafashe ku muhanda ariko kari inyuma y'iyi nzu hafi n'umuhanda. Umuriro urawubona, ikindi amazi dore ngariya hepfo gatoya, dore ngariya. Urumva ni ahantu umuntu ashobora, urabona ko uriya muntu avuye kuvoma, ni ahantu umuntu ashobora kuba yagura kuhacuruza bikaba byamworohera, cyangwa ari umuntu ushaka kuhatura. Ni akamari karimo akantu k'ikizu, ukuntu ushobora guheraho usana. Aha urabona iyi ni inyubako iri inyuma yaho, ushobora kuza ugafata ako kamari ukakishyura ibintu bikagenda neza cyane. Gahagaze miliyoni 2,200,000. Gahagaze miliyoni 2,200,000 rwose. Twagerageje wenda ngo turebe ko bagashyira kuri ebyiri, ibintu biri kugorana. Urabona mvuye ku muhanda, ni inyuma gatoya y'iriya nzu, dore ngaha ndahageze, dore icyo kizu kirimo ngiki, ni ikizu gishaje ariko kugura ikibanza cyonyine kitarimo ikintu namba, urabizi ko kuba wahagurutsamo ikindi kintu biba bigoye. Birumvikana neza ko aka kamari hari uburyo gafite, ushobora kuba waza ukagira ibyangombwa usaba bitewe n'icyangombwa runaka, bakaguha icyangombwa cyo kuba wagasana se cyangwa kukongera, birashoboka. Ikindi uri kubona yuko gafite pariseri ngari, iragenda ikagera hano inyuma hose, iragenda ikagera hano inyuma hose, hafite 36/18. Ibaze nawe ako kamari, ni akamari rwose. Urabona uyu ni uwundi muhanda, kari hagati y'imihanda ibiri. Uyu ni uwundi muhanda, ngira ngo urabibona. Iriya imbere ni isantire, ni ahantu hitwa Irutunga hejuru, ahagana mu hantu hitwa mu Ntaruka. Urabona iyi nzu ifite umuriro, ni ahantu heza ushobora kugura mu buryo bwo gucuruza ukaba wahungukamo amafaranga. Ni akamari katagucika rwose, kuko nagerageje gushakisha hano Rutunga ku muhanda munini mugari, mbura imari ya miliyoni 4 y'ikibanza wenda. Tekereza rero kuba nabuze imari ya miliyoni 4, kubona imari ya miliyoni 2,200,000 irimo inzu, byo murumva ko bidashoboka. Ni ahantu heza rwose, nkeka ko uri buze kwishimira uramutse uhaguze mu buryo bwo kubika amafaranga yawe. Aha hantu wahabika amafaranga yawe, hafite icyangombwa cyaho bwite. Reka tuvugane mu gikari.